Postoje vremena kada istorija ne govori, već zapomaže pod teretom bola. Masovna streljanja, progoni i logori postali su svakodnevica jednog vremena u kojem je život izgubio vrednost, a smrt dobila sistem. Te 1942. godine nad Sremom se nadvio mrak. Ne onaj sa neba, već onaj koji dolazi iz čoveka. Hiljade ljudi, domaćina, majki, dece, đaka, odvođeno je bez povratka. U tišini koja je prethodila pucnju, nestajali su čitavi svetovi. I dok je Srem pretvaralo strelište, postojalo je mesto gde je smrt imala industriju, gde je zlo dobilo svoje ime. Ovo je priča o Jasenovcu, o stradanju koje ne sme da utihne, o ljudima čija imena pokušavaju da izbrišu, ali čije sećanje i danas govori. Posle masovnog stradanja u Sremu tokom 1942. godine, pod patronatom ustaškog zločinca Viktora Tomića, oni koji su preživeli njegovu torturu odvođeni su u logore, a to je bio samo početak sistema u kome je smrt neretko bila spas. Zločin Velike Deje se desio 1943. godine u Samuležinju. Tu je 27. novembra u seoskoj crkvi ubijeno oko 100 civila u jednom danu, od toga 21 dete. Oni su ubijeni u crkvi, crkvenoj porti, a posle crkva minirana i obrušila se na njih. Mi smo to obeležili jednim naučnim skupima i postavili smo spomen ploču u spomen žrtavama, izdali smo i spomenicu tih žrtava, prvi put smo doneli popis 2023. godine i pokrenuti proces kanonizacije tih ljudi koji je i dalje u toku. Treba da se vrše ekshumacije, da se evidentiraju grobnice koje su i dalje u okolini crkvene porte. I 1944. godine došlo je do provale Handžar divizije u Srem, kada su u 2 dana u selima Bosut i Sremska Rača ukupno ubijeno oko 500 stanovnika, otprilike po pola u jednom i po pola u drugom mestu. Pitome stanovnike Sremske ravnice smrt je svakodnevno u tim tmurnim vremenima vrebala iz zasede, lišavajući ih svake mogućnosti za beg ili odbranu. A kada govorimo o strukturi stradanja, najveći broj likvidiranih je likvidiran, kako se to kaže, na kućnom pragu, odnosno u Sremu. Dakle, popis žrtava Muzeja Vojvodine kaže da je Srem tokom Drugog svjetskog rata izgubio 42.000 svojih stanovnika. Ako uzmemo da je po popisu iz 1931. godine Srem, istočni i zapadni, imao oko 400.000 stanovnika, da je oko 210.000 stanovnika bilo pravoslavne veroispovesti, da kažemo su bili Srbi, pošto popisi kraljevine su to vršili na osnovu veroispovesti, a ne etničke strukture, onda možemo reći da je gotovo svaki 5. Srbin platio životom to što je Srbin. Jedan učitelj Mitrovački, nacionalni radnik, koji također više navrata bio progonjen od ustaša Jovan Dickić, u svom dnevniku nakon rata zapisati početkom 50. godina da kada sada prođe gradom više ne može da sretne one ljude koje je starije, koje je poznavao, i onda će dodati jednu rečenicu i kaže: ustaše su vas baš dobro proredili. I to je na neki način bilo istina. Sremska sela bila su kolevka istaknutih nacionalista koji su svoje živote dali kao heroji, pružajući otpor ustašama i Nemcima.
Mnogo veće stradanja su bila sprovođena u selima, tako da imate recimo jedan Ležimir koji je izgubio preko 60% stanovništva. Dakle, ne postoji ni jedno selo koje je izgubilo manje od 30% svojih stanovnika, a razlog tome leži u činjenici da su po tim selima vođene borbe, odnosno da je tu pružan otpor i da se ta činjenica koristila kao izgovor za masovne likvidacije koje su najčešće vršene u talasima. Dakle, kada bi se pokretale operacije protiv partizana, protiv pokreta otpora, da sada ne ulazimo u dodatnu priču oko strukture partizanskog pokreta otpora, koliko tu ima komunista, koliko ima nekomunista, komunista ima jako malo, dakle to su mahom seljaci, Srbi. Tokom cele 1941. godine recimo pokrajinski komitet KPU kritikuje partizane na Fruškoj gori da ne razlikuju dovoljno klasnu i nacionalnu borbu, dakle oni su istaknuti nacionalisti koji se ne bore ni za kakve partijske ideale, nego se bore bukvalno da sačuvaju živu glavu. Dakle, ta sela su masovno stradavala i u strukturi stanovništva najveći broj njih je ubijan u svojim selima i na kućnim pragovima. Oni koji nisu tu likvidirani, dakle, odvođeni su u Mitrovicu i njih je likvidirao Viktor Tomić, a one koje nije likvidirao Viktor Tomić, oni su slati u logore, najviše po otvaranju je to bio, dakle, logor Jasenovac. Sabirni i radni logor Jasenovac, kako su ga zveri ustaške nazivale, bio je i jeste simbol najvećeg stradanja srpskog naroda u istoriji. U njemu su stradali muškarci, žene, pa čak i deca. Lišena svakog milosrđa, postajući žrtve nepojmljive okrutnosti. Koji je broj ljudi koji je likvidiran u logoru Jasenovac sa područja grada Sremske Mitrovice, mi nemamo jasan podatak. Ono što znamo to je da recimo od tih 600 do 700 žrtava iz Mitrovice, oko 200 je ubijeno u logoru Jasenovac i među njima ima ljudi koji su imali 70, 80 godina, ali ima i dece od 5, 6, 7 i 10 godina. Ustaše su Srbe odvodili u Jasenovac, uništavajući porodice, zverski prekidajući živote koji su bili puni snova i planova. Razlog zbog kojeg nemamo jasan broj ljudi koji je likvidiran u Jasenovcu se ogleda u činjenici da su ti ljudi bili kupljeni najčešće po ulicama, bez nekakvih spiskova, trpani u kamione, odvođeni i onda se na njihovim sudbinama u logoru Jasenovac se znavalo posredno. Neki od tih ljudi nikada nisu ni pronađeni, oni koji su pronađeni su nakon rata donošeni u Mitrovicu i sahranjivani, ali najveći broj nikada nije pronađen. To je još jedan od razloga zašto savremena hrvatska historiografija taj broj obara, ali se oni svi vode kao žrtve logora Jasenovac zato što su odvođeni u kamionima sa ciljem da budu smešteni u Jasenovcu. Da li su likvidirani na putu ka Jasenovcu ili ne, to je ovdje manje važno. Romi, narod poznat po tužnim očima i veselim pesmama, u Sremu su pretrpeli strašna stradanja, postajući žrtve nepravde i okrutnosti u logorima. Naročito su u tom smislu Jasenovcu stradavali recimo sremski Romi. Oni su tu prolazili najgore zato što dok za Srbe na kraju možda možete da utvrdite bilo kakav spisak, o njima nema nikakvog spiska. Ono što se zna recimo u selima kao što su Martinci ili Šašinci gde je ta populacija bila nešto prisutnija, bukvalno su vršene racije na licu mesta, odvođena su i deca, bez roditelja, dakle kogod se zatekao na šoru, što se kaže na selu, je bio odvođen i likvidiran u logoru Jasenovac. Logor Jasenovac u tom smislu je ostao poprilično lošoj uspomeni Sremaca i on se negde ravna sa onim što je radio Viktor Tomić u Sremu. Prosto Sremci su znali šta je radio Viktor Tomić i projektovali su iste zločine i na Jasenovcu, čini što je u Jasenovcu tako je bilo još i gore, jer ono što mi znamo to je da su zločine na pravoslavnom groblju, dakle za vreme akcije Viktora Tomića vršeni mahom iz vatrenog naoružanja, u Jasenovcu je to rađeno dosta primitivnije. I Jevreji iz Srema nisu bili pošteđeni. Mučeni i ubijani u Jasenovcu postali su deo strahovite kolektivne tragedije, lišeni svega ljudskog, dok je logor postajao simbol okrutnosti. Ono što znamo to je da su u logoru Jasenovac mahom u prvom talasu bili likvidirani predstavnici nacionalne inteligencije, u drugom talasu su odvođeni i likvidirani članovi njihovih porodica, a u trećem talasu, dakle,
redovno, dakle stanovništvo koje nije bilo uključeno u politički život. U logoru Jasenovac, pored Srba i Roma, stradavali su i mitrovački Jevreji. Do kraja 1941. godine jevrejska zajednica u Mitrovici, koja inače nije bila velika i u potpunosti bila raseljena, pohapšena, oni se svi u početku odvode u Jadovno, iz Jadovna opet istim putem Koprivnica, Jadovno, Jasenovac, a ukoliko se ukazivala potreba, onda su u specijalnim vozovima iz Jasenovca bili slati u Auschwitz i druge nemačke logore gde su tamo popunjavali brojke. U okviru nezavisne države Hrvatske zlo dobija oblik sistema, hladnog, organizovanog i nemilosrdnog. Jasenovac. Mesto gde je zlo imalo ruke i lice, gde je imalo ime. Ime Ante Pavelić odzvanja kroz najmračnije stranice naše istorije. Kao poglavnik nezavisne države Hrvatske bio je vrh sistema koji je smrt pretvorio u svakodnevicu. Njegove naredbe su bile ideologije smrti, hladne i precizne, sa ciljem da se izbrišu imena, životi i sudbine. Vjekoslav Luburić Maks, simbol surove, sistematske brutalnosti koja je prešla svaku granicu ljudskosti. Ljubo Miloš nije čekao naređenja. Bio je sadista sistema, čovek čija su zverstva prevazilazila maštu, čija su dela ostavljala trajne ožiljke na preživelima i istoriji. Ante Vrban, jedno od najmračnijih poglavlja stradanja dece u logorima smrti, bez trunke saosećanja puštao je smrtonosni gas, ubijajući stotine mališana dnevno. Ivica Matković, arhitekta užasa u Jasenovcu. Njegova brutalnost i sadistička spremnost da produbi patnju postali su deo logorske svakodnevice. Miroslav Filipović, Fra Sotona, Franjevac koji je umjesto blagoslova ruku koristio za srbosjek. Dinko Šakić, komandant sistema u kojem je patnja bila pravilo, a smrt svakodnevni ishod. Čovek koji je užasom upravljao hirurškom preciznošću, dokazujući da zlo može biti jezivo mlado i savršeno doterano. Nada Šakić, živa potvrda da se u najnegovanijem ženskom licu može kriti najkrvoločnija zver. Mile Budak, dokaz da najstrašnije zlo ne dolazi uvek u uniformi umrljanoj krvlju, već često u odelu iza pisaćeg stola. Barta Pulherija, časna sestra koja je odoru pretvorila u pokrov za najmlađe. Oni su personifikacija zla, opomena da kada ljudska savest nestane, zverstva dobijaju ime, lice i hladnu preciznost koja uništava sve pred sobom. Iza ovih imena stoje krici koji nikada nisu uslišeni i jame koje nikada nisu do kraja prebrojane. Postoje svedočanstva koje nadilaze granice razuma. Knjiga Kaput, Curcia Malaparte, sadrži poglavlje Korpa sa ostrigama, gde italijanski pisac, diplomata i ratni dopisnik opisuje svoju posetu kabinetu Pavelića. Na pisaćem stolu poglavnika NDH stajaše pletena korpa. Malaparte je, misleći da se u njoj nalaze plodovi mora, upitao: jesu li to ostrige iz Dalmacije? Pavelić se nasmešio onim istim mirnim osmehom kojim je potpisivao zakone smrti. Podigavši poklopac, odgovorio je: to je poklon mojih vernih ustaša, 20 kilograma ljudskih očiju. Vjekoslav Luburić, poznatiji kao Maks Mesar, bio je čovek kojeg su se plašili čak i njegovi najbliži saradnici. Podsticao je takmičenje u klanju među stražarima. Avgusta 1942. godine koljači su podstaknuti Luburićevim prisustvom pokušavali da obore rekord u broju zaklanih ljudi u jednoj noći.
Za njega deca nisu bila nevina bića, već budući neprijatelji. Ostala su svedočanstva koja opisuju kako je lično ubijao decu, ponekad ih hvatajući za noge i razbijajući im glave o zidove. Ljubo Miloš, čovek za koga je svaka sekunda u Jasenovcu bila prilika za novi užas, oblačeći beli lekarski mantil, prilazio bi iznemoglim i bolesnim logorašima, tražeći od njih da raskopčaju košulju kako bi im poslušao pluća. U trenutku kada bi žrtve osetile tračak nade, Miloš bi izvukao nož i hladnokrvno klao. Za njega logoraši nisu bili ljudi, već pokretne mete na kojima je vežbao gađanje, trudeći se da sa konja pogodi čoveka direktno u srce. Ante Vrban u leto 1942. godine bio je zadužen za rešavanje pitanja bolesne i iznemogle dece koja su bila odvojena od svojih majki. Naredio je da se deca zatvore u jednu prostoriju. Umesto metka ili noža upotrebio je otrovan gas i to je radio svakodnevno, sa zadovoljstvom. Postoje zapisi da je bebe bacao u vis i dočekivao ih na bajonet pred očima majki. Ivica Matković, desna ruka Luburića, majstor psihološke i fizičke torture, zatvarao bi grupe logoraša u samicu nedeljama, usivajući da sluša ispred vrata kako izbezumljeni od gladi i žeđi počinju da grizu sopstvene delove tela. Uoči katoličkog Božića 1941. godine, dok je napolju vejao sneg, naredio je da se grupa od oko 500 logoraša izvede iz baraka i skine do gole kože. Dok su se ljudi tresli od hladnoće, on je sa stražarima pio i slavio, a zatim ih na najkrvoločniji način pobio i bacio u zaleđenu Savu. Često je sprovodio i čišćenje logorske bolnice, izvodeći bolesnika napolje i udarajući ga metalnom šipkom u glavu, uz izgovor da troši hranu koju zaslužuju samo oni koji mogu da rade. Selo Drakulić, 7. februar 1942. godine. Fra Sotona ulazi u osnovnu školu za vreme trajanja časa. Pred tablu izvodi 10-godišnju devojčicu. Bez reči vadi nož i na najsuroviji način joj oduzima život, okrećući se ka vojnicima. Ustaše, ovo ja u ime Boga pokrštavam ove izrode, a vi sledite moj put. Podstaknuti njegovim činom, ustaše su tog dana u selu pobile preko 2000 ljudi, uključujući 551 dete. U logoru je uživao u takmičenjima klanja. Često bi inicirao opklade ko može brže i veštije da zakolje. Dinko Šrakić bio je personifikacija ustaškog zlatnog dečka. Mlad, pedantan, uvek u ispeglanoj uniformi i uglancanim čizmama. Obožavao je javne spektakle smrti organizujući masovna vešanja unutar logora. Lično je birao ljude iz stroja, često bez ikakvog povoda, insistirajući da svi ostali moraju da posmatraju čin. Dok su ljudi umirali u mukama na konopcu, on je stajao sa strane, pušio cigaretu i posmatrao reakcije ostalih logoraša. Ako bi video da neko skreće pogled ili plače, beležio bi te ljude za sledeću turu likvidacije. Mile Budak nije bio čovek koji je okrvavio ruke u blatu Jasenovca, ali je dao moralni blagoslov za istrebljenje. Na velikom zboru u Gospiću 22. jula 1941. godine, kao ministar u vladi NDH,
Budak je izgovorio rečenicu koja je postala zvanični plan za istrebljenje Srba. 1/3 proterati, 1/3 pokatoličiti, 1/3 ubiti. Ovim je direktno pokrenuo mašineriju jama, logora i prisilnog pokrštavanja. On nije držao nož, ali je tim govorom nacrtao metu na grudima 100.000 ljudi. Nada Šakić, jedna od retkih žena u komandnoj strukturi logora, uživala je u mučenju logorašica koje su nekada pripadale višem društvenom sloju. Svedoci su opisivali kako je učestvovala u premlaćivanju žena i dece do smrti. Svedočanstva govore da je sa osmehom na licu prosipala hranu ispred izgladnelih logorašica. Za nju je glad bila oružje jednako efikasno kao metak. Učestvovala je i u takozvanim smotrama dece, ravnodušno ih odvajajući od majki i odvodeći ih u prostorije gde su gušena gasom ili na streljanje. Barta Pulherija, upravnica dečijeg logora, jedno od najmonstruoznijih svedočanstava, govori o tome da su časne sestre pod komandom Pulherije naređivale grobarima, a neretko i starijoj deci, da iznemogle mališane, žive ili polužive, bacaju u jame. Ako bi čula da deca noću plaču dozivajući majke, besomučno bi ih tukla po golim, izgladnelim telima, dok im koža ne bi popucala. Ova imena nisu samo spisak dželata, ona su stubovi sistema koji je likovao nad jamama. Kada su se kapije logora srušile, ruka pravde ostala je prekratka. Ante Pavelić umro je u krevetu, daleko od jama koje je iskopao. Nada i Dinko Šakić decenijama su udisali vazduh slobode pod suncem Argentine, dok su krici njihovih žrtava trunuli u zaboravu. Barta Pulherija je svoju crnu odoru sakrila u samostanima Evrope. Svi su umrli bez kajanja, ali njihova nedela lebde nad nama kao večna opomena na stradanje više od 700.000 nedužnih. Jasenovac. Više od 700.000 razloga da nikada ne zaćutimo.